Oke, misalnya kita satari manusia selanjutnya beliau nama sahabat beliau tutup kita selanjutnya lalu di sini lewat. Bah, ya satari beliau cuma nak. Jadi bulu-bulunya ini betul juga deh. Nanti orang apa kata tahu deh. Sabta Bima Ibu Raspati Ditano Sabta Bima inasyam opung ng perjolo ima opung namin na pababar kami ima opung nami Raja Silay Sabungan Sabta Bima digita sude akan naliat na lolo ima namang ikuti astaron ison hamis tangan guru taon songon nalaw pasahaton peliat ka. Asa ditangkit sudah kasahit di hutan. Asa sudah peperan dari Raja Silay Sabungan. Netek na gudang na di pangaraton ng di Pasogit. Asa sonang suwari waribuan. Dosen panahit. Diopong nami. Nang sudah nang padulo kami. Ison kami marpangiduan. Ison kami si minimu. Ipilok kami sanari sangon babiabat. Ima parhitian na lang mga bati akasahit siya kutan lumobi. Asa asimarama pong pargugoy makatamyang namin. Asa buhay hami. Sonang suwari boruan. Saya sen sudesahit dalada kota petarian. Ang mababiabat ito. Sadya pa masuday akasahit tuhuta sila lahyon. Madaw masuday kaparmaran. Taparang ba sudah akan ambil kamohok dan daging ta sudah peparan di Raja Sabungan boru bere nang ibebere sudah. So ani mga pong Panginoon namin itong namarlubi urak pa kami. Akas minimum makatahon Panginoon namin. O maupong namaboto sudah. So ani mahatasongan hamis yan akala si minimum pong itabay. Tabani na uli, tabani na linggar daw po. Na parjolo ho parsangapin hami, opo mula jari na gulong. Hodo bonanaw pong, hodo ujung na. Nakoro fasidi akan adong diportigyon. Targibobi ma parbinotoan do kasaktian ni daw pong nami. Alami opong, naulaon ng hobiyan. Asa kami ulam na riyon at pungkakore ha. Tungan lima ng sahala ni daw pong mami. Raja Silay Sabungan na maparhami. Kumali ang bahami o pong ipugo ni alaman mon. Martong kodo mangido. Ima anak mo siya loho sa hati tapong raja buru doho iligera. So oni dohot panggum-gum. Watang yang mahami martongko di julub. Upatu pahami di so manurut pura dohot tonam. Marataram na di son hami. Marlabbe kuning. Marlabbe panorus. Asa manorusi mahopung pupunta mula jari. Asa siyak Panginoon namin. Pudam dono pung dalatonam. Moro adong namasa. Iko patupaon. Dabiabat. Dabiabat dono terpatupahami apung sedus ni roha. Siap pamangan ni si milikmu. Dang na mga law si Puda hami do na mga lang karuhum. Dihasa daw ni rohanami.
alaro jalmanatoro madok itu patupahan babiabat Porsedo hami opung sinurundoi jala habonaran tuhatai. Ido banna ulau kami opung marulau ka hobiyo di bagasa pertakot-takot di mata naro. Ditikti nang salpo. Ngahuras sami sama pinahan lima pinahas di birong nalaho mo kabardayan gabi abat di tong-tongan di hutaon asa mangabak maon di panahit mangabak maon di namilas na mohok mangabak maon di akka pratahin na jahat gomos supang idohami apung marhite gabi abaton asa dia ma sahit corona tarlungobi unang haribu-ribu anak kasi milik mo anak po nakit magulang asa unang hulsuak kami po takas mo pabotoho kami sahit corona mga lului ko sa nitolma jagay mahosanam yo pung marhite gabi baton unang sakka ni corona tutong atongan hutam na bulakon tongoni nang tupopora mo iana siguro nang bibero manang didiya pe maringanan di desa na buhay siya dos ni rohanam yo pung siya papara mo sahma ulaw namyon barbabiabat arabba matutu kahit corona yung unang sangat utam na video. Selamat datang di Mangaraja. Jangan lupa guys, di like dan di share. Dan untuk lebih memajukan lagi, silahkan di subscribe. Thank you.